Job kusilang jong ha kejing kai I League badrung round 16 ke Man United but Jano Cristiano Ronaldo ha kasih hajar gol. Kublai piki parlok pengesan nak por jaga por ngak pat piki batmai sebapan share berlaj bersubscribe dengan channel. Ha kejing kai I League ha pedeng kesilong jong persya ya ka FC Aiswal kesilong jong kalau pelimno dalai lasi gol. Badi ini kilai gol jong kesilong jong tep do utar di naga menit ke bakandai but sa unong beri haga menit ke pesau penriu but sa bumar haga menit ke bah iyo penriu. Pada kejing lekai jong ke Indian Premier League apeng ke Chennai FC percaya ke Labra Star ke Labra Star belak kurnam jog dalai lasi gol haga kejing lekai. Pada kejing lekai Europa League dengan Man United percaya ke FCSB Man United kelak melindar gol dikini argo lak kita udalot agni bandrupu mutsa umai na agni bandrupu pra. Pada kecil lekai jaga AS Roma percaya Frankfurt ke Roma kelak job da argo le Frankfurt. Pada kecil lekai jong Saudi Pro League ke Al Nassr kelak pelimno ke Al Arif da al sigol begini ke al gol jong ke al Nassr tapi Ronaldo menit ke balausan putsa upusal hari ke pasau punya bersigol jong ke al Arif letep da usayu hari ke banyak pun re. Cibu.